Atirire Bwana Francis mamu wanyu ugikurania kwiraga ni wari mathekania kana kiheo giki kiambiririe hakini hawamenyire no uthekanagie ungigathi ndathinire kandathinire ngiaga namna unacokia kiuria giakwa nikio ndacokia nigu menye ndina talent ni KU okay you primary ndimwe ku comedy ndagwira nikandathomaga wi nikindathomaga kago ningwire baba wakwa akuire ndika mwana kanini ka miaka 9 kwi miaka eno 9 mami na ng'ang'ana na twi muno na nanjaragiria muno koguo maundu aya ati makuthia ati kwamba kuthekathekania that is not the goal at the moment goal ni kuthoma murimi na ndimwe obu musibi uthome ubituke na ndakwira ndari na potential kithure primary